Bwana Yesu asifiwe. Kuna jambo ambalo nataka tujifunze muda huu, jambo ambalo linaweza kukusaidia katika maisha yako. Hasa kumbuka, hii ni nguvu ya neno ambayo nataka tunatiana moyo, na hususa tunatiana moyo ni kwa sababu ya safari yetu ambayo tunaelekea mbinguni. Sasa ninajaribu kukutia moyo siku ya leo kwa kukuonyesha au kukupa somo ya kwamba Mungu ameweka kusudi ndani yako. Kwa lugha nyepesi ninaweza kusema tu ya kwamba wewe umebeba kusudi la Mungu. Kusudi la Mungu liko ndani yako. Kwa hiyo yakupasa kutambua, utembee kifua mbele ukijua ya kwamba haujaumbwa kwa bahati mbaya. Umeumbwa kwa kusudi la Mungu. Na kusudi hilo la Mungu ambalo ameliweka ndani yako, Mungu anahitaji hilo kusudi likapate kutimia. Nini ambacho nataka nikwambie? Ya kwamba haijalishi watu wanasema nini juu yako. Haijalishi watu wanaongea kitu gani juu ya maisha yako. Kumbuka tu ya kwamba wewe ni mtu muhimu sana mbele za Mungu. Na wewe umelibeba kusudi la Mungu. Tembea kifua mbele ya kwamba mimi nina kusudi la Mungu. Watu wakikwambia huyu ni mchovu, huyu sijui ni nini, usijali wanaongea kitu gani hao watu. Cha msingi kikubwa ambacho wewe unatakiwa ujali katika safari yetu ya kwenda mbinguni ni kwamba mimi nimelibeba kusudi la Mungu. Haijalishi mtu atazungumza kwa lugha gani, haijalishi watu watasema nini, lakini nimelibeba kusudi la Mungu. Lakini pia nataka nikwambie jambo moja. Kwa sababu umelibeba kusudi la Mungu, si kwamba utapita njia nyepesi kiasi hicho. Kwa sababu umelibeba kusudi la Mungu, si kwamba utapita njia laini katika maisha yako ya Kikristo. Nataka tu nikwambie kwamba kwa sababu kusudi la Mungu liko ndani yako, hautaweza kupita katika njia nyepesi. Lazima utapita katika njia ngumu. Tuna watu wengi sana ambao tunawasoma katika Biblia, ambao hao wamelibeba kusudi la Mungu, lakini njia ambazo walikuwa wanapita ni njia ngumu. Wengi mnamfahamu Yusufu. Wale wasomaji wa Biblia mnamjua Yusufu. Yusufu hakupita njia nyepesi, alipita njia ngumu sana. Lakini katika kupita njia ngumu sana, Yusufu alitambua ya kwamba mimi nimelibeba kusudi la Mungu. Mimi ninalo kusudi la Mungu ndani yangu. Na hili kusudi ambalo Mungu ameliweka ndani yangu ni lazima litatimia. Hata kama halitatimia leo, hata kama halitatimia sasa, lakini hili kusudi ambalo Mungu ameliachilia ndani yangu, ipo siku litaenda kutimia katika jina la Yesu Kristo. Haijalishi ninapita mapito mabaya kiasi gani, haijalishi ninapita mapito magumu kiasi gani, lakini kusudi ambalo Mungu ameliachilia ndani yangu, ipo siku litatimia katika jina la Yesu Kristo. Nataka tu nikwambie, usiyaogope mapito. Mapito usiyaogope. Mapito unayopitia, kumbuka Mungu anataka kusudi lake sasa lionekane ndani yako. Unapopita katika changamoto fulani, wewe jua tu ya kwamba lile kusudi ambalo Mungu ameliweka sasa ndani yako, anataka kusudi hilo liweze kutimia. Na shetani na yeye, kwa sababu anaogopa makusudi ya Mungu. Haleluya. Kwa sababu anaogopa makusudi ya Mungu, anakuletea hofu, anakuletea mashaka, anakuletea wasiwasi, ili tu lile kusudi ambalo liko ndani yako liweze kuondoka. Sio hilo tu, na wewe kwa sababu unaona ya kwamba mbona mambo hayaendi sawa sawa, kwa sababu ya hofu na wasiwasi ambao ulikuwa ndani yako, unajikuta wewe pia unasema bora nife. Nataka nikwambie leo, uko hapa leo unasikia injili hii ya kwamba hautakufa, wewe utaishi, kwa sababu kusudi ambalo Mungu ameweka ndani yako lazima litimie katika jina la Yesu Kristo. Litatimia. Haijalishi watu wanasema nini, haijalishi watu wanaongea nini. Kila chochote anachosema mtu, usikiweke kwenye akili yako, usikiweke kwenye mawazo yako. Jua tu ya kwamba nimelibeba kusudi la Mungu, na lazima kusudi la Mungu litimie ndani yangu na hafu mtu hapa katika jina la Yesu Kristo.
Watoto wa Mungu, nataka tusome kidogo katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ile ya 19 mstari wa kwanza mpaka wa 8, alafu tutaruka tutasoma mstari wa 15 mpaka 19. Tutaona kitu gani ambacho tunaweza kujifunza mahali hapa. Amen.